Anya laki din! Ay, pakawan da diya babae. Pakawan ako nak. Ne, bigbigan kan aldaw ti Domingo ita. Ngam kaslamad di ti aldaw mo kumare. Ay, sana kasla. Talaga amade ti aldaw ko. Anya, taapay. Ibagam parang nga dapay mainayon ko, pakarurudam. Tapno at adda madadael ti aldaw mo. Domingo amade ti auram. Bigbigat mad ngamin. Ti picture ni Jonah, ti makit-kita alumanabas iti Facebook. Jonah wano Donna? Anya, taapay aya. Anya timpos ni Jonah picture na iti Facebook, nakarurudam manen. Dati man eh. Oh, kitaam. Itaak man. Picture tamat iti foreigner akayan ayat na kumare. Anya kumati makarurudita. Makabuisit alumanabas iti Facebook. Kung amat no seryoso ti foreigner a boyfriend na kan kuana. Ha? Ay na, ibagbagakon kumare. Iti kasdi a kinalaad ni Jonah, jak laki ti patyan nga ikalay sa ti pampanak kala foreigner na. Paglulukwan na lang ni Jonah kunak tumad. Anya? Uray, idanon mo kan kuana day tanga imbagak, awan parikot. Sa anak ang mabutang tay bagbagak lang ti pudno. Oh. Ay naapo. Apay ti panagkunayo na seryoso ti foreigner a boyfriend ni Jonah kan kuana? Ha? Nay, apay kaya kastamot ti saludsod mo si Mang. Kunak, tano ag-post ngamin iti Facebook. Kunamlan na sino? Very proud iti Indiano, akayan ayat na. Anya? Indiano ti kayan ayat na? Nangisit, nga madamot itsura nakit di Ngam jackpot yan, maanusan na ti kinalaad ni Jonah aginggat ingana. Ha? Paslan to pa'y nagnaan ti biruro ko ti rupa na. Ay, Diyos mio marimar. Anya laki din. Sakit na ag-post iti Facebook. Akala mo naman kung magtatagal sila. Iyo. Bigbigat man si Mang. Pag-aasay, no'y may kalaang di Twitter senak, tapno umay kalaang lumanabed iti biyag ti akin biyag. Nasaysaya at no agawid kalaangan. Anya? Ingkakataga si kaso'y jabalayaw no isaw. Saan kat abiyag ti sabali at tao ti mapan mo pakibibiyangan. Maawatam. Nairot ti kayat kati bakit mamardak. Ay, gana sa. Ay na! Iman aldawan pa ilang na bartak kamanan, Anton! Ha? Apay, ada oras na yati panagbardak. Katawang may. Anya? Aldaw man weno rabe. Uminumak no kayat kaw. Ha? Doray man no barbangon no gumatal de karabukob kaw. Uminumak ka. Apay. Anya lagi ni. Ti awanan ba Awanan, ti mararamid mo dito'y balay, Anton! Agsapal daw malam na barbartag ka! Sana bali ata, guwapo aklat naman. Anya? Ala, aguli magkada, iturog ko mabay. Tenton makaringak. Mapan kami kadagiti ko kumparek. Ijayan balay da balindina. Mapan kami makibirthday. Ay, good shot man na. Anya lagi din. Nana, nang yu ka diti pinok ka, dagiti agasawa asimang ken Anthony tay? Nangag ko Ada ak itay ijay kusina abang mangan idi agap apada. Miserable nga min tibiyag ni si Mang. Isokas di mo ti ugali niya. Ha? Saan na may simpati bukod na pamilya? Iso nga uray biyag dakin miyag, pakibiyangan na. Anya? Iso siguro ama ko na. Asaan ka no amamating agbayag da Jonah kintifori na kaya na etna. Saan ka no amamating isutat at katuluyan? Ay uwan, pudno day tanga imbagam. Imbes hindi nga mi nabagbagaan nila kay na
in a nice way, tapno agbalbaliw ko ma, ngam saan man. Takanayon anapudo ti ulo na. Ore anya dita ti makita na iti Facebook, pakarurudan na pa'y. Anya laki din. Iso akas tatibagbaga na itiliklik kudak ta umapan laang. Kas jay laang dayta, kumare. Tumpak! Ay, umapalakin ka. Kaputa very sweet kayo iti foreigner, boyfriend mo. Una yun day jay asimang. An-anwag nga taa. Taapay apatidag iti post ko iti Facebook kat pakarurudan na. Umapalaang, anya laki din. Kasla impyerno nga tibiyag na iti din natin asawa na so kasta. Ha? Katuan mat, agsapa aldaw malam, nabarpartek nila kay na. Anya? Hmm. Kasta gayam. Isumat lagayam at takasta nga agsaw itiliklik kudak. Wan kumare, saan na lang ang maurno si bukod na pamilya? Iso at tila pa kabubisitan na. Di ka latabaybay ano anya dagiti ibagbagan na dya asimang itiliklikudan. Wan matata. Nya. Anya ko mga minaga po at tutupak kat amok matan ti ugali na sipod pay. Dya asimang, imbis ati pamilya na kumati unusan na. Maarabid na pala ang timakibibiyang itibiyag takinbiyag. Uli. Marurod ka nung harod tunggal makita na dagiti post ko a picture mi iti kaayan ayat ko. Ah, Sana ka no apatyan nga agbayag ti ayan ayat mi. Agasa man, tanapan na pa imbagbaga iti tattao nga imposible ka no amaanusan nak ni Eric kat nagalasak. anya. Imbaga na dayta. Untatang, dayta tinapan na imbagbaga kada bakla. Kan uray ka ni nana mo na. Imbaga na matla ka no dayta. Ay nako. Saan siguro ngamin anaragsakit ito na asawa na. Iso kaslat ibagbaganan niya. Saan laakas la, tatang? Talaga saan anaragsak itidan na ti asawa na. Iso ang mangiramraman. Ibaga na pa yun asaan kami kanu nga agbayag iti foreigner a boyfriend ko. Kahit mo sa wen, agplan-plano kayo ni iti boyfriend mo para iti panagkasariyo, mare. Wen mare, Ay na, itapay laang. Congrats, kunakon. sika talaga. Sigurado, makigtod tayo si Mang, numamo na tayo ta. Bayam ata makigtutlat tamare. Panagnagakan kwa na abiddot ti kanayon na nga ibaga. Asaan kami nga agbayag ka ni Eric. Kansan ang makaanos kanu kanya, gaputasanak anapintas. Kasla kanu nagnaan ti biruro ko ti rupak. Anya lakit din. Oray kita, isuda nga gasawa ti saan nga agbayag. Kit agsinad ako naktuman. Ha? Hay, agsapa aldaw malam, agap-apat ang agasawa, makauma. Kasta aya mare? Nagaabay lang ti balay mi. Iso ang mangnag mi amin no anya ti pagapapaan ang agasawa. Makatitilan. Matlagayam. Ngamno agsasaw. Wagas. Salbang. Nabayag mo ten nga awan makitak iti Facebook a post day a Jonah, kumare. Ha? Apay, padpadaanam gayam. Saan mat man iso nalaang ata mas daawak. Nga awan lumabas iti newsfeed ko a picture da iti foreigner a boyfriend na. Ha? Siguro nag-breakdown. Iso nga awanan ti post ni Jonah. Mabainan siguro kadag iti tattao. Aniya? Ay naman si Mang, tsaka muna niya't sawag iti daytang ibagpagam. Ha? Naku na, mga awan makita ma-post ni Joanna iti Facebook. Gaputa busy dang agas asikaso iti panagkasarda iti foreigner boyfriend na. Anya? Anya, kita nag-break nga ibagbagam. Unay kan? Kasta gayam, mare? Wan mali. Iso asa na kasta ti bagbagam. Amang ano maidanong kadakwada, kit nakababaing kapay. Ure at kasarda, mare.
Amok asanda nga agbayag itikas di nga kinalaad ni Jonah. Anya lakit di. May sa... baro. Kat makasasawa. Hay! No kastam latan nga agnanayon. Nasaysaya at pa'y nga agawid kami ayan dananang. Ha? Kahit nakaluka mo diri daw, Simang. Anya? Iso ano kaya't mo di pumanaw, ha? Pumanaw ka lang na. Oray saan ka agpagpakada? Di awanan pain? Saan nga ibagbaga lang, Simang? No di kat araramidan, ha? No naumakan kanyang asawa, mas numuma maginggan, ha? Si kaki din natin makagapo, no apa ka na yun na kamabardag, ha? Salbaga. Anya? Eh, sa panunutan man di, bagbagam. No, pumanaw kan. Saan mo na plan mo ba eh? Saan mo ipasapasagi din, narami ito mo. Sure! Anya, ijayan ayan dainang mo ti pagaw-awidam, Simang? Ha? Ay, wala na. Ijaya ko nga agaw-awid. Tadyak mo tayo maanusan ti ugali ni Anton. Kanayon ang mabarto. Anya? Awan lang nga rodan di maitultulong na ijibalay. Ngam kanayon pa ilang mabartok. Ti awanan bain. Ay, imo na kayo pa'y anagsina, gamdadyo na nga ibagbagam asaan da nga agbayag. Ha? Gitwain, pinanawam nila kay Mau, gapo iti ugali na nga ibagbagam. Gamdadyo na kanti foreign na ra boyfriend na, inton umayan alawas ti panagkasarda. Ha? Seryoso kayo? Itiday tanga imbagayo, nana? Nay, anyat panagkunam aya kanyak, sana pud naw ti ibagbagak. Agkasarda inton umay alawas, iso amapantayaw, uray agkakadakas ti imbagbagam keng kuana iti kalabas. Ay, tinalawan na gaya mo ti mamartik nga asawa na nana. Wan, sigun ken kuana, ket ijay kanon balay dainang na ti pagawawidan na. Salpag. Pinanawan na, ta saan na siguro ang maanusan ti ugali ni Anton. Nakababayin da dya si Mang Aramang. Ni John na nga inay uyaw na iti kastaunay. Nga oran lala ibagbaga saan da nga agbagay ti boyfriend na. Gapo iti lang nga na kasla ka no nagnaan ti birurukong kan baklat ti rupa na. Nakauy-uyaw mat dayjay asimang. Kunamlano na pintas mait. Tayo tangarot kat nana. Ngam anya nga ita, isuda mo tinagsinang agasawa. Anya lakit din, di pala ta kayo. Ay, gayam. Inton umayan alawas ti panagkasarda Jonah. Ha? Para makita man, no saan amapan ti awanan bain a babae. Oho, tayo jay pa asimang ti ko naman. Awan latamok nana. Ang mga no isupe ti rena ti kusina ko nada. Ay babain. Anya tulangin ti makuna ti foreign na boyfriend ni Jonah ngay. Ay! What? Unay magtanday tanga eko bag mo kumare. Shh! Tagtagari ko, Mari. Kunaklakit din yung anya dito nakakabil iti eko pag mo. Tupperware matgayan. Katwan, bangi kabilak iti igato kan wat-wat inton madamdama. Hay, sika talaga. Awan mo tidakas na kumari, si kakit di mo. Awan ti dagas na ang nakababain lang kin ni Jonah no makita na ka. Kat ala, makita na kadilat. Ay, kat no makita na kakit, agkidawak lata na iti pasensya. Anya? Aklunag, akasta una, iti pananguy-uyaw ko kankwana. Ngam niya, imayak lata ita, nga aldaw ti kasarda. Anya lakit di.
ala, mangan kayo lata aduti makan, eat all you can. Ayun, kumare. Mangan kami talaga. Magpakabusog kami. Kumare, uray sa anak nga inimbita akat imayak lata. Ha? Imayak lata tapno makipangan iti sagana yo Anya lakit din. Awan anya man na kumare. Pagyamanak lata ta imay ka. Ang mabit man lang. Apay day ta nakakabil iti kubag amakan. Ha? Kumare, iyawid ko kumaday ta. Kasta ka di. Ay, katuan Tapno ramanan mo't dagiti kabalay mo asan nakaumay. Ibagam aramanan damat ti sagana mi iti foreigner a boyfriend ko. Ha? Kaasi na. Da kami matlang aging gaita. Uray ko nam ide asaan kami nga agbayag. Tasaan makaanos kanyak. Gaputakas la nagnaan ti biruru ko daytoy rupa. Anya lakit din. Agbain kamat siguron, iti naibaga ni Jonah ken ka, kumare. Ha? Ay, uwan kumare, nangag kumat. Sa anak mo't atulang, inamiris kumot anaimbag. Inyamiris ka dyan. Maminsan ngamin, saan kang agbalin, ama panghusga kunada. Tasan sa di tang ugali, wen? Mawatam? Ha? Inuy uyaw mo iti kastaw na. Sa itaan nagkasar. Nagrawat ka na nga. Nagala ka pa yung tupperware ta. Si kapay tinagadutin nyawid na unay kan at dapay supot mo. Ala, saanan maulit tayo dyan, kumare? Saanan talaga? Saanin akong kunam dita. Kat no addan tuman madamag mo nga the boyfriend na foreigner, noan niya la dita man ti pagbagam. Sige, iba na. Saanan talaga, mare? Ikarik saanan talaga. Promise. Magando agsaksakit tinakam mo manen ken ni Jonah. Gapo iti naibaga na ken ka idi aldaw ti kasarda. Ha? Husto ni Jonah iti imbaga na ken ka. Saan nasakit tinakam ko, nana? Saan mo ta talaga? Naamiris ko, abidot ko maut. Mababainak nga rudkan ko anaya. Ay, rumbag laeng. Nagano nga imbagbagam iti liklikodan na. Gamnapan kamelanangan iti sagana da. Hanya lakit din. Saanan maulit pa'y nana? Saanan talaga? Agan nada ko na itingiwat ko, lumanabed, iti sana nasayaat. Hanya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.